шунавандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум. баррасии 38 масъалаи бар рӯзномаи ҷаласа ворид карда шуда. сарфи назар аз барфрезии зиёд, роҳи мошингарди Душанбе-Чанох кушода буда, ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин аст. барф ҳам бошад ки роҳу мошино кор кард содиёна мо ба ҳузур омадем. имконияти мусоид барои муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар доираи шаҳрномаҳои ҳамкорӣ ба палатаи савдо ва саноат ғурфаҳои намоишӣ дастрас гардид. идомаи рақобатҳо дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. натиҷагирӣ аз рӯзи сеюми даври ниҳоӣ. воқеан ҳам китоб беҳтарин дӯсти ҳар як инсон аст. тақвияти иқтидори истеҳсолӣ ва таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва тухм. тадбирандешиҳо дар вилояти Хатлон. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. Ба рӯзномаи иҷлосия 38 масъала ворид гардида, аз ҷониби аъзоёни маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гузориши Самандар Искандарзода. нимаи дуюми рӯзи 9 декабри соли 2020 дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, иҷлосияи чоруми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. аъзои маҷлиси миллӣ дар оғоз қарорҳои дахлдорро оид ба интихоби котибот, тасдиқи рӯзномаи иҷлосия иборат аз 38 масъала қабул ва бо тартиби муқаррар гардида ба баррасии онҳо шурӯъ намуданд. тибқи рӯзномаи иҷлосияи чорум, раисони кумитаҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Раҳмон, Маҳмадшоҳ Гулзода, Шарифҷон Ҷумъазода ва Фарҳод Раҳимӣ маъруза карда нисбат ба қонунҳои баррасишаванда хулоса доданд. дар рафти иҷлосия аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии узви маҷлиси миллӣ ва вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба кодекси гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки масъалаҳои дар бахши хизматрасонии нақлиёти мусофирбари истифодаи умуми пойтахти мамлакат ҷорӣ намудани низоми электронии пардохти роҳгироро ба танзим дароварда додани имтиёзҳоро барои истифодаи ройгон аз хизматрасонии нақлиётӣ пешбинӣ менамоянд, муҳокима ва ҷонибдорӣ карданд. аъзои маҷлиси миллӣ нисбат ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи аудити дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ ки пурзур кардани баъзе намудҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмуриро пешбинӣ намуда дорои хусусияти такмилу мукаммалгардонӣ ва мутобиқсозӣ ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, ҷонибдории худро изҳор карданд. дар ҷараёни иҷлосия бо пешниҳодҳои президенти мамлакат бо сабаби ба кори дигар гузаштан судяи суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Ҳошимзода ва бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан судяҳои суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтулло Раҳматуллозода
ва давлатмо доди худозода аз вазифа бозхон карда шуданд. Инчунин тибқи пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии аъзои Маҷлиси миллӣ номи деҳоти Шидхарви ноҳияи Ишкошими вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба деҳоти Вахон иваз карда шуд. аъзои Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои қарорҳои Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи дастури Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи шӯрои илмӣ машваратии назди Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи консепсияи рушди муносибатҳои байнипарламентии Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи низомномаи дастгоҳи Маҷлиси миллӣ олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ки бо мақсади такмил додани фаъолияти Маҷлиси миллӣ ва мақомоти он таҳия карда шуданд, баррасӣ ва аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул намуданд. ҳамзамон раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи аъзои Маҷлиси миллиро ба як қатор масъалаҳои ҳалталаб ки вақтҳои охир боиси муроҷиатҳои зиёди шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ гардидаанд ҷалб намуданд. аз ҷумла оид ба масъалаи ҳифзи сиҳатии шаҳрвандон ва солимии ҷомеа ибрози назар карда, раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ афзуданд ки саломатии ҳар фард аз сатҳи хуби хизматрасонии тиббӣ, ташхиси пурраю саривақтӣ ва таъиноти дурусти табибон вобастагии калон дорад. зарурати роҳандозӣ намудани низоми самараноки хизматрасонии сатҳи аввалияи тиббӣ дар кишвар, риояи тартиби хизматрасонии тиббӣ, аз байн бурдани зиён ва хавф ба ҳаёти беморон ҳангоми расонидани кӯмаки тиббӣ, ташхиси касбии аниқу мушаххаси беморӣ, таъиноти доруворӣ, бахусус пешгирӣ кардани таҳияи дорухатҳои ба истилоҳ фармоишӣ ва водорсозии бемор барои хариди доруворӣ аз дорухонаҳои муайян таъкид гардид. дар робита ба ин кумитаи Маҷлиси миллӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ, ҳифзи сиҳатӣ, илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонону занон ӯҳдадор гардид ки бо мақсади такмили низоми қонунгузорӣ дар соҳаи тандурустӣ, инчунин баланд бардоштани масъулияти хизмативу касбии табибон ва кормандони миёнаи соҳаи тиб масъалаҳои зикргардидаро якҷо бо сохторҳои марбутаи давлатӣ омӯхта таклифҳои асоснок манзур намояд. раиси Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаи таҳлили вазъи бозори дохилӣ ибрози ақида намуданд ки миёни ширкатҳои давлатӣ, хусусӣ ва хориҷӣ дар соҳаи истеҳсоли мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ рақобати солим ба назар намерасад ва яке аз омилҳои чунин ҳолат камфаъолиятии сохторҳои дахлдор оид ба танзими муносибатҳои бозорӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ кумитаҳои Маҷлиси миллӣ оид ба иқтисодиёту коммуникатсия, оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният муваззаф гардиданд ки қонунгузории кишварро дар самти инҳисорӣ, иҷозатдиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият, хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, инчунин фаъолияти зидди инҳисорӣ ҳамаҷониба омӯхта ҷиҳати таъмини рақобати солим дар бозори истеъмолӣ ва пурзур намудани масъулияти мақомоти ваколатдори давлатӣ таклифҳо пешниҳод намоянд. таъкид гардид ки имрӯзҳо фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар самти сатҳу сифати хизматрасонӣ ва таъмини ғизои мусофирон ба талабот ҷавобгӯ намебошад. бо дар назардошти ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасонии авиатсияи гражданӣ ва боло бурдани нуфузи ширкатҳои ватании соҳаи авиатсияи гражданӣ дар арсаи байналмилалӣ ба кумитаҳои дахлдори Маҷлиси миллӣ дастур дода шуд ки масъалаи мазкурро бо инобати таҷрибаи ширкатҳои пешрафтаи хориҷӣ омӯхта ҷиҳати таҷдиди назар кардани санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа таклифҳои мушаххас пешниҳод намоянд. инчунин ба прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти давлатӣ дастур дода шуд ки фаъолияти сохторҳои дахлдорро ҷиҳати пешгирӣ ва сари вақт ошкор кардани ҳолатҳои ғасби ғайриқонунии заминҳо ва сохтмони манзили истиқомативу дигар иншоот дар онҳо пурзур намоянд. бо ҳамин иҷлосияи чоруми Маҷлиси миллӣ Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. дар бораи ҷаласаи якҷояи чоруми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум.
جلسه یکجایی چهارم مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوتی ششم 10 دکبر سال 2020 ساعت 9 در مجلسگاه مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 10 دکبر سال 2020 از ساعت 7 تا 8 در آشیانه یکم بینای مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حجره رقم 1 به قید گرفته می شوند. تلفن ها برای تماس 221 98 35 221 89 35. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی با وزیر ورزش رئیس کمیته المپی عربستان سعودی پرزیدنت ریاض 2003 عبدالعزیز بن ترکی الفیصل که در کشور ما با سفر کاری مهمان می باشند ملاقات کردند. در جریان واخوری مسائل وابسته به حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری بین جمهوری تاجیکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها با واسطه همکاری‌ها بین ساختارهای ورزشی دو کشور از جمله بین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ورزش عربستان سعودی اینچنین کمیته‌های ملی المپی و فدراسیون‌های فوتبال تاجیکستان و عربستان سعودی توجه خاص ظاهر نمودند. در رفت مذاکرات اطراف مسائل‌های مربوط به برگزاری بازی‌های المپی آسیا در سال 2030 در عربستان سعودی مبادله افکار صورت گرفت. اشتراکچیان ملاقات اینچنین دیگر مسائل مورد توجه طرفین مراغ ظاهر نمودند. مراجعتنامه شرکت برق تاجیک به مردم شریف تاجیکستان. هموطنان عزیز، به اطلاع شما می‌رسانیم که در ساختارهای انرژتیکی مملکت تمام کارهای آغاز گردیده تعمیر و تدبیرهای نظارتی و پروفیلاکتیکی به انجام رسانیده شدند و شروع از 10 دکبر سال 2020 انتقال نیروی برق در کشور پورا جاری می‌گردد. امسال با سبب وضعیت معلوم این عمل کشال یافت که برای این از مشتریان محترم معذرت می‌خواهیم. هموطنان عزیز ما خوب می‌دانند که در زمان صاحب استقلالی و مخصوصاً سالهای اخیر در ساحه انرژتیک مملکت تحولات و دیگرگونی‌های زیاد به عمل آمدند. پیش از همه در نتیجه توجه خاصه و دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نیروگاه‌های برق آبی سنگتوده 1، سنگتوده 2، مرکز دومی برق و گرمایدهی شهر دوشنبه، 2 اگریگات نیروگاه برق آبی راغون و 10 نیروگاه خرد برق آبی ساخته به استفاده سپاریده شدند. حالا در اساس نقشه‌های تصدیق گردیده تجدید و نوسازی نیروگاه‌های برق آبی نارک، قیراقم و سربند عملی شده ایستاده است. همه این امکانیت فراهم آورد که در تاجیکستان از 14 ینوری سال 2017 محدودیت انتقال برق پورا برداشته شود. باید گفت که ما احتیاجات مملکت را تا به امروز تنها با نیروی برق استحصال خودی تامین کرده ایستاده ایم که این البته ثمره تطبیق سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. همزمان با این شرکت برق تاجیک از تمام مشتریان نیروی برق خواهش می نماید که با مقصد مساعدت نمودن به تامین پوره مملکت با نیروی برق از هر کیلووات ساعتیان صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده برند. بخصوص سال جاری که از روی مشاهده و ارزیابی متخصصان و کارشناسان حجم ذخیره‌های آبی و انرژتیکی ما خیلی محدود بوده، ذخیره برف در حوزه تشکلیابی آبی دریاهای مملکت نسبت به سال 2019 44% کم می باشد. آبانبار نیروگاه نارک هنوز 2 سپتامبر سال 2020 تا نقطه نهایی از آب پر کرده شد، ولی با سبب در ماه‌های اخیر کم شدن آب دریای وخش و نسبت به سالهای گذشته بیش از 2 متر کم گردیدن ذخیره آب آبانبار نیروگاه، اینچنین از روی پیشگویی‌های آب و هواشناسان خنک آمدن زمستانی در پیش ایستاده، هر یک ساکن مملکت باید به مسئله استفاده بردن نیروی برق با انصافانه، صرفه‌کارانه و با مسئولیت بلند مناسبت نماید و به اسرافکاری راه ندهد. سال جاری یکی از سالهای گرمترین و کم‌آب در مقیاس منطقه و مخصوصاً تاجیکستان به حساب می رود. در تاجیکستان 99% نیروی برق
از حساب آب استحصال کرده می شود، یعنی با برق تامین نمودن اهالی و ساحه‌های اقتصادی به واسطه و تنها از ذخیره‌های آب وابسته می باشد. بار دیگر خاطررسان بسازیم که طبق تحلیل‌ها زمستان امسال سرد و طولانی می آید. ذخیره آب تا آخر زمستان بسنده است، لیکن اگر ما خواهیم که فصل زمستان را به مشکلی پس سر نماییم، یعنی برای جاری کردن محدودیت انتقال برق ضرورت پیش نیاید، باید به استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق در هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه ها و کارخانه و کارگاه های استحصالی صرف نظر از شکل مالکیت اعتبار نهایت جدی و اولین درجه دهیم. با توجه مردم تاجیکستان می‌رسانیم که شرکت برق تاجیک هیچگاه خواهشمند محدود کردن انتقال برق و به برق گذاشتن مردم نیست. رهبریت عالی مملکت نیز دائما در تلاش تامینات پوره مردم با برق میباشد. دایر به این مسئله در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مخصوص تاکید شده است. استعمال کنندگان و تمام ساکنان را ضرور است که برای کم کردن تلفات نیروی برق و استفاده صرفه‌کارانه آن از جمله توسط استفاده وسیع تکنولوژی‌های کم مصرف کوشش نمایند. تنها در همین صورت ما می توانیم در سالهای نزدیک به استقلال انرژتیکی نائل گردیم. بنابراین بار دیگر خاطررسان می سازیم که فقط استفاده صرفه‌کارانه و عاقلانه نیروی برق از جانب هر یک عائله و تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها کفالت می‌دهد که ما زمستان امسال را به یگان محدودیت پشت سر نماییم. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. صرف نظر از برفریزی زیاد، راه ماشینگرد دوشنبه چناق گشوده بوده، حرکت واسطه‌های نقلیات تامین است. کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان منتظم راه را با مواد ضروری کارکرد نموده، کوشش دارند رفت و آمد منظم و به خطر واسطه‌های نقلیات تامین باشد. گزارش عبدالحمید نظیر. به خاطر تامین منتظم حرکت واسطه‌های نقلیات در مسیر دوشنبه چناق، کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان شبانه روزی راه را از برق تازه و با مواد ضروری کارکرد می‌کنند. طی روزهای اخیر در این مسیر بارش برق به عمل آمده، تعداد ضروری تکنیک برای تازه نمودن راه از برق استفاده گردید. این تدبیر امکان فراهم آورد که رفت و آمد حرکت واسطه‌های نقلیات در راه دوشنبه چناق تامین گردد. با فرا رسیدن فصل زمستان در نمایندگی‌های فیلیال شرکت در منطقه‌های ورزاب، زرافشان و سوق نوبتداری شبانه روزی تشکیل کرده شده است. در این برابر برای تامین بی‌خطری حرکت واسطه‌های نقلیات، کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز در این مسیر فعالیت شبانه روزی دارند، زیرا قسمت بیشتری راه مذکور از منطقه‌های کوهی می‌گذرد و همان طور معلوم است برفریزی، فرآمدن ترمه و دیگر آفت‌های طبیعی در این مسیر بیشتر به عمل می‌آید. این زمان راه اتومبیلگرد دوشنبه خوجند چناق برای همه گونه واسطه‌های نقلیات گشوده میباشد. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری حادثه‌های راه و نقلیات و دقت همه رانندگان واسطه‌های نقلیات میرساند که هنگام حرکت نمودند با احتیاط باشند و با خود گرفتن تجهیزات‌های علاوه‌ای، زنجیر و دیگر لوازمات‌های ضروری را فراموش نکنند و طلبات قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نمایند. حیات خود و دیگر اشتراکچیان حرکت در راه را زیر خطر نگذارند. لازم به ذکر است که تکنیک و مکانیزم های فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سالیوشنز LTD در جمهوری تاجیکستان که بیش از 200 عدد را تشکیل می‌دهد در حالت کاری قرار داشته، تعداد بیشتری آن در تازه کردن راه از برق استفاده کرده می‌شود. به خاطر به تنظیم در آوردن حرکت واسطه‌های نقلیات و پیشگیری حادثه‌های ناخوشی راه و نقلیات، کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به طور شبانه روزی در شهرهای دوشنبه چناق فعالیت نموده، موضع‌هایی که در آن یخبندی و بارشات برف بیشتر است، رانندگان و مسافران را قبلا آگاه می‌نمایند. ما خرسند از آن هستیم که راه‌ها تازه آباد همه جا
برف هم باشد که راه ماشینا کار کارسازیانه ما به حضور آمدیم. اما مشکلی آن است که صرف نظر از کارهای فهماندهی کارمندان فیلیال شرکت و ناظران ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان حالا هم یک عده رانندگان به آمادگی جدی به سفر میبرایند. در نتیجه چنین رانندگان بر زمین در راه با مشکلی مواجه گشتنشان بر رفت آمد دیگر واسطه‌های نقلیات مانعیت ایجاد می‌نمایند. عبدالحمید نظیر، فرهادی واسه، راه دوشنبه چناق، اخبار. روزی گذشته در بعضی ناحیه‌های ولایت ختلان بارش برف به قید گرفته شد. متخصصان اداره راهسازی شهری باختر کوچه و خیابان‌های مرکزی ولایت ختلان را تازه و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات را تامین نمودند. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلان. طبق اطلاع پیشکی مرکز آب و هواشناسی شبانه روز گذشته در بعضی از ناحیه‌های ولایت ختلان نیز بریدن برف تر به قید گرفته شد. در چند سال اخیر مراتبه نخست در ناحیه‌های جنوبی مملکت نیز برف می‌بارد که البته با کشت و کار دهقانی و زراعتی در صحرا بوده اهمیت بیشتر دارد. کارمندان اداره راهسازی در شهر باختر از لحظه‌های نخستین باریدن برف امکانات تکنیکی و صحابی را استفاده برده زود کوچه و خیابان‌های مرکزی ولایت ختلان را از برف تازه می‌کردند. واسطه با زمستان‌گذرانی در مؤسسه موافق نقشه چرابینی‌ها ذخیره قم نمک 300 کوب قم نمک جمع شده 40 تن همش مهیا است. دو تکنیکای راهداری را امروز ما سفربر کردیم با پیشبینی خود راه را تازه کردیم. طوری معلوم شد متخصصان اداره راهسازی در شهر باختر به دوره امسال زمستان‌گذرانی آمادگی جدی دارند و در هر فرصت باریدن برف انبوه و سردی‌های فصل دی می‌توانند که حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات را تامین کنند. در این کار متخصصان بخش کمونالی نیز مسئولیت جدی ظاهر کرده در برابر تازه کردن راهروهای پیاده‌گرد همچنین درختان را از سیرباری برف حمایت می‌کردند. در شرایط نسبتاً گرم ولایت ختلان وابسته به فصل زمستان باریدن برف خیلی کم به مشاهده می‌رسد. در این ردیف کارمندان راهسازی شبکه‌های برق، بخش کمونالی، حفظ محیط زیست و دیگر نهاد مربوطه را ضرور است که جدی‌تر به ادامه موسم سرما آمادگی بگیرند و در هر گونه وضع هوا روند کار و استحصالات را جریان ببخشند. بارشات برفی زیادی روز گذشته در منطقه‌های گوناگون مملکت خصوصا در دامنکوها دشوار گردیدن حرکت واسطه‌های نقلیات را به وجود آورد. از رفت فعالیت کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگردی منطقه‌های عقبه‌داشته و موضع‌های کوهدامن همکاران ما خدایداد رجب و اسکندر سعید گزارش آماده نمودند. کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های ماشینگرد شهر لیوکن نسبت به کارمندان ساحه در دیگر شهر و نواحی در دوره زمستان مسئولیت و تردد بیشتر دارند، زیرا قسمت اساسی شاهراه ماشینگرد باختر دنغره کلاب در موازنه این مؤسسه بوده آن دارای عقبه و موضع‌های زیادی در روزهای سرد و یخبندی برای واسطه‌های نقلیات دشوارگذار میباشد. با این خاطر همساله کارمندان مؤسسه در دوره آمادگی‌ها و برای به مشکلی گذرانیدن تیرماه و زمستان آمادگی همه‌جانبه گرفته در چنین روزهای بارشات که خوف مشکل گردیدن حرکت واسطه‌های نقلیاتی زیاد می‌گردد از امکانات‌های داشته‌شان با طور وسیع استفاده می‌نمایند. بارشات برف در تاریخ روزهای هفتم دکمبر سال روان نیز مسئولیت متخصصان را دوچند نموده آنها توسط تکنیک‌های گوناگون در عقبه‌ها و دیگر منطقه‌های معین کارهای ضروری را با مانند پاشیدن آمیخته قم و نمک حرکت معتدل واسطه‌های نقلیات را سری وقت تامین نمودند. اینا تراکتورها تازه کردن، خاک شو پیدسن، نمک پرتوتسن، همه بهترین. برای زمستان‌گذرانی سال 2020-21 موافق نقشه وزارت نقلیات زیاده از 6 تکنیک وابسته کرده شده است. عین حال 6 تکنیک در خود شهرها می باشد. این نگاه نکرده ما با طریق شهرنامه‌ای با نقلیات خصوصی شهرنامه داریم که در وقت ضروری ما می توانیم آنها را جلب کنیم. طور اطلاع داده شد امسال در مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر لیوکن طبق نقشه چورابینی‌ها آمادگی برای زمستان‌گذرانی بیش از 1050 کوب مواد ضد لغزش، 2.5 تن سوزشواری دیزلی و 6 کوب هیزم ذخیره کرده شده است. موجودیت چنین موادهای لازمه به طور کافی و دیگر شرایط‌های سازگار کاری بهر فعالیت باثمر کارمندان و جهت نگهداری راه‌های ماشینگرد در همه فصل‌های سال خصوصا در همین گونه روزهای سرد و بارشات فصل زمستان مساعدت می‌نماید.
имсол барои ҳамаи кормандон зиёда аз 25 пар либоси зимистона ба мо дода шуд. Мо пурра ба коргарон дастрас кардем. Инчунин қариб зиёда аз 30 пар пойафзолҳои зимистона ҳам дастрас карда шуд ки айни замон пурра ҳамаи коргаро бо либоси гарму бо пойафзол таъмин. вобаста ба зиёд будани ҳаҷми кор мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри левакан дар ин мавсим ба таври шабонарӯзӣ фаъолияти меҳнатӣ дошта дар таъмини бемамонияти ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳиссаи муносиб доранд. худойдоди раҷаб, искандари саид, шаҳри леваканд, барои барномаи ахбор. бо сабаби барфрезии рӯзҳои гузашта рафтуомади нақлиёт тавассути ағбаи қарамиқ мушкил гардида кори ниҳодҳои нигоҳдории роҳҳоро дучанд сохт. барои таъмин кардани рафтуомади воситаҳои нақлиёт ва аз барф тоза кардани роҳи аҳамияти байналмилалӣ дошта аз ҷониби масъулони нигоҳдории роҳ кадом тадбирҳо андешида мешавад? нуриддини қурбон ва баҳриддини исомиддин аз ноҳияи лахш гузориш медиҳанд. иқлими ноҳияи лахш назар ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат фарқ дорад ва дар ин ноҳияи кӯҳии мамлакат бориши барф зиёд ба қайд гирифта мешавад. барфрезии рӯзҳои гузашта ва вазиши шамоли сахт дар ағбаи қарамиқ ки аз сатҳи баҳр дар баландии зиёда аз 2600 метр ҷойгир аст бар рафту омади воситаҳои нақлиёти боркаш мушкилӣ пеш овард. дар робита ба ин кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи лахши ноҳияи лахш бо истифода аз техникаҳо саривақт роҳи ағбаи қарамиқро ки ҷумҳурии Тоҷикистонро бо ҷумҳурии Қирғизистон мепайвандад аз барф тоза карда тавонистанд ҳаракати нақлиётро дар ин масир таъмин намоянд. аз километри 306 то 316 роҳи ағбаи қарамиқ дар фасли зимистон аз ҳама мавзеи хатарнок дониста мешавад, зеро дар ин ағба барфи зиёд меборад ва рафту омади нақлиёт ба душворӣ сурат мегирад. дар муассиса 3 тонна ангишт, 5 куб ҳезум, 4790 литр сӯзишвории дизелӣ, қуму намак 450 куб захира карда шуда аст. ҳама техника ва механизмҳои нигоҳдорӣ таъмир карда шуда дар ҳолати коршоя мебошанд. ба боварӣ том гуфта метавонем ки зимистони имсоларо ба сари баланд паси сар мекунем. роҳи автомобилгарди душанбе лахш сайрон қарамиқ аҳамияти байналмилалӣ дошта дар ин масир таъмин будани ҳаракати воситаҳои нақлиёт муҳим шуморида мешавад. саривақт тоза кардани роҳ аз барфу тармад дар назди кормандон масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. масъулон таъкид медоранд ки дар ағбаи қарамиқ ҳар лаҳза барфрезӣ ва вазиши шамоли сахт ба кори онҳо мушкилӣ ва хатарро пеш меорад. кормандон ба ин нигоҳ накарда ба тозакунии роҳ машғул мешаванд. тибқи иттилои масъулон ҳоло ҳаракати нақлиёт дар роҳи мазкур ба таври шабонарӯзӣ таъмин буда ронандагон бемамоният рафту омад доранд. нуриддини қурбон, баҳриддини исмониддин аз ноҳияи лахш барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе дар доираи шартномаҳои ҳамкорӣ ба палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ғурфаҳои намоишӣ дастрас гардид. ин ғурфаҳо барои ташкилу баргузории намоишгоҳҳои сатҳи миллию байналмилалӣ имконияти васеъ фароҳам оварда молу маҳсулоти корхонаҳои ватанӣ муаррифӣ карда мешаванд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар робита ба протоколи ба имзорасида оид ба ҳамкорӣ миёни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ ба палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ғурфаҳои намоишгоҳӣ супорида шуд. ғурфаҳои наву муосир барои тақвияти имконоти ҳамкориҳои байналмилалии палатаи савдо ва саноат бо ширкатҳои тиҷоратии истеҳсолии ватаниву хориҷӣ дар самти ташкили намоишгоҳҳо мусоидат намуда аз ин баъд молу маҳсулоти истеҳсолшавандаи корхонаҳои саноатӣ дар сатҳи шоиста муаррифӣ ва ба намоиш гузошта мешаванд. палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз шароиту имконоти фароҳам гардида ва таҷрибаи бисёрсола дар самти ташкил ва баргузории намоишгоҳҳои миллӣ ва байналмилалӣ фаъолияти босамар менамояд ки ҳадаф баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар ва муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи мамлакат хоҳад буд. ин барои пешбурди соҳаи фаъолияти намоишгоҳӣ бисёр муҳим мебошад ва шумораи умумии ғурфаҳои тақдимшуда зиёда аз 800 метри мурабба мебошад ва
дар фаъолияти худ палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон барои муаррифӣ намудани молу маҳсулотҳои ширкатҳои ватанӣ ки барои рушди содиротии кишвар бисёр муҳим мебошад, палатаи савдо ва саноат ин чорабиниҳои намоишгоҳиро ташкил ва баргузор менамояд. таҷҳизоти намоишгоҳӣ ба стандарти байналмилалии техникӣ ҷавобгӯ буда, тадбирҳои вобаста ба муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ беш аз ҳар вақти дигар густурдатар сурат мегиранд. рӯзи сеюм аст ки дар китобхонаи миллии тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар сатҳи баланд баргузор мегардад. дар даври ниҳоӣ иштирокчиён барои сазовор гардидан ба ҷойҳои ифтихорӣ рақобат менамоянд. ҳамкорони мо аз рафти озмун гузориш медиҳанд. розиямо ҷураева, хонандаи муассисаи таълимӣ аз шаҳраки шаҳидони ноҳияи ашти вилояти суғд, бо иштироки фаъолона ва ҷавобҳои пурра ба суолҳои аъзои ҳакамон дар номинатсияи сеюми озмун хондан ва азёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик собит намуд, ки воқеан рағбати зиёд ба китобхонӣ дошта, кӯшиш намуд то миёни 54 нафар иштирокчии даври ниҳоии озмун дар номинатсияи зикршуда иштирокчии фарқкунанда бошад. аъзоёни ҳакамон ба ман саволҳои хеле хуб пешкаш намуданд. ман ба ҳамаи саволҳояшон бо муваффақият ҷавоб гардондам. ба ман хеле маъқул шуд. шумораи иштирокчиён дар даври ҷанбастии озмун 267 нафарро ташкил медиҳад, ки 67 нафар дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони классикии тоҷик, 62 нафар дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адибони муосири тоҷик, 54 нафар дар номинатсияи хондан ва азёд кардани ашъори бачагона ва афсонаҳои халқи тоҷик, 61 нафар дар номинатсияи хондан ва азёд кардани осори адабиёти ҷаҳон ва 23 нафар дар номинатсияи шоирӣ мебошад. воқеан ҳам китоб беҳтарин дӯсти ҳар як инсон аст. китоб оинаеро мемонад. агар оина айбу нуқсони бо зоҳири моро нишон диҳад, пас китоб айбу нуқсони ботини моро нишон диҳад. китобро вақте ки мо мутолиа мекунем, ҳамаи он қаҳрамонҳое ки дар он асар зуҳур доранд худро ба ҳамон оламе ҳис мекунем, ки мо ҳам дар ҳамон ҷо ҳузур дорем. боиси зикр аст, ки дар китобхонаи миллии тоҷикистон 5 толори махсус барои ҳар як номинатсия муайян карда шуда, инчунин барои ҳар номинатсия 15 нафар роҳбалад аз ҳисоби кормандони китобхона ҷудо гардиданд. ҳама толорҳо ба таври махсус вобаста ба номинатсияи озмун ороиш дода шуданд, ки аз омодагӣ ва дар сатҳи баланд ташкил намудани озмун шаҳодат медиҳад. дар ҳар номинатсия маҳорати иштирокчиёни озмунро 7 нафар аъзои ҳакамон аз ҳисоби донишмандон, адибон ва равшанфикрони мамлакат баҳогузорӣ менамоянд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст дар доираи ҷашни бошукӯҳ аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида шуда, шоҳҷоизаи озмун 60 000 сомонӣ муайян гардидааст. дигар мукофотҳои пулӣ низ барои ғолибони ҷойҳои ифтихорӣ дар назар дошта шуда, ҳамзамон тамоми иштирокчиёни даври ниҳоии озмун бо диплому ифтихорномаҳо сарфароз гардонида мешаванд. зулфия раҳимзода, баҳодири қурбон, ахбор. мавзӯи дигар, дар шаҳри душанбе барои пешгирӣ аз ҳолатҳои истифодаи маводҳои пиротехникӣ масъулин тадбирҳои заруриро амалӣ месозанд. дар ҳамин замина аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе давоми чанд рӯзи охир зиёда аз 350 000 дона маводи тарфгарӣ дарёфт ва мусодира карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. гарчанде дар ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи қонунгузории кишвар хариду фурӯш ва истеҳсолу паҳн намудани маводҳои тарфгарӣ манъ гардида бошад ҳам, вале бо омадомади соли нави мелодӣ садои гӯшхароши он дар кӯчаву дигар маконҳо шунида мешавад. мутаассифона баъзе аз тоҷирону савдогароне ҳастанд, ки манфиатҳои молиявии шахсии худро аз талаботи қонунгузорӣ боло дониста, ба хотири ба даст овардани маблағ ба таври ғайриқонунӣ ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маводҳои тарфгариро ворид намуда, ба фурӯшу паҳнсозии он машғул мешаванд. вобаста ба ин, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе тамоми чораҳоро меандешад, то пеши роҳи онро гирифта осоиштагии сокинону меҳмонони пойтахтро таъмин намояд. аз ҷумла давоми чанд рӯзи охир милитсияи пойтахт дар 12 ҳолат зиёда 350 000 дона маводҳои тарфгариро дарёфту мусодира намуд. чунончи дар натиҷаи роҳандозӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри душанбе шаҳрвандон мирзоев абубакр султонович, ҷунайдзода муҳаммади мирзораҳим, солҳои таваллудашон 2000,
استخدامکننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند که با فروش موادهای ترفگری مشغول بودند. ضمن کافتوکاو از نامبردگان زیاد از 17,000 موادهای ترفگری دریافت و مصادره کرده شد. همزمان در جریان یک عملیات دیگر از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت شهروند ارگشیو عزیزبک اکراموویچ سال تولدش 2002 استخدامکننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد که نامبرده نیز به فروش موادهای ترفگری مشغول بوده است. ضمن کارهای اپراتیوی سنجشی از نامبرده زیاده از 3500 دانه موادهای ترفگری با نام ترنیا دریافت و مصادره کرده شد. متاسفانه بعضی نابالغان نیز دست به خرید و فروش و استفاده موادهای ترفگری میزنند که استفاده چنین واسطه‌های ترکنده در برابر خللدار کردن آسایشتگی ساکنان همزمان به سلامتی خود آنها و اطرافیان نیز میتواند خطرناک باشد. وابسته به این ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از کل شهروندان احترامانه خواهش می‌نماید که عمل و رفتار فرزندان خود را زیر نظارت گرفته نگذارند تا با استفاده از موادهای ترفگری فضای آسایشته را در روزهای جشن سال نو میلادی خللدار سازند. متاسفانه مشاهده ها نشان می‌دهند که بعضی نابالغان از فارغبالی و بی اهمیتی والدان خود استفاده برده به خرید و استفاده برای موادهای پیراتکنیکی در کوچه و نزد بیناهای بلندآشیانه شهر دوشنبه مشغول می‌شوند که چنین رفتار غیر قانونی آنها باعث خللدار ساختن آرامی و شکایت شهروندان به مقامات میلیسیا گردیده است. باید تاکید نمود که برای استفاده برای واسطه‌های ترفگری از جانب نابالغان نسبت والدان آنها طبق طلبات ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری برای بی‌مسئولیتی ترتیب داده شده چاره‌های دخلدار تاثیررسان قانونی اندیشیده می شود. عین زمان نسبت به همه دستگیر شدگان برای معاملات غیر قانونی مواد ترفگری طبق طلبات ماده 199 علاوه یک کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و تفتیشات جریان دارد. 9 دکبر روز بین المللی مبارزه با کورپسیا مقاومت با کورپسیا در محور سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. قبول و عملی گردیدن استراتژی مقاومت با کورپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 در تاجیکستان شرایط فراهم آورد که شدت کورپسیا و جنایت‌های علاقمند به آن کاهش یابد. گزارش خبرنگارانمون. бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия дар донишкадаи соҳибкорӣ сайёҳӣ ва хизмат чорабинӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, намояндагони касбу кори гуногун, омӯзгорону донишҷӯён иштирок намуданд. зикр гардид ки коррупсия омили номатлубе ба ҳисоб меравад ки дар рушду пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҳар як мамлакат таъсири манфӣ расонида дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинони кишвар монеаҳои зиёдро ба бор меорад. ҳамчунин зикр карда шуд ки ҳар як шаҳрванди мамлакатро мебояд ки дар пешгирӣ намудани амалҳои коррупсионӣ саҳми босазои хешро гузоранд, зеро ободиву осудагии давлату миллат аз шаҳрвандони дорои маърифати баланд сарчашма мегирад. дар донишкадаи сайёҳии соҳибкорӣ ва хизмат тамоми омӯзгорон, тамоми олимон, тамоми шахсоне ки кор ва фаъолият менамоянд нисбати ин ҳолатҳо дар дарсҳои ҳам тарбиявӣ, ҳам дар дарсҳои таълимӣ бештар қонунгузорие ки нисбати коррупсия аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таздиқ шудааст фаҳмондадӣ мекунанд ва мо бояд нисбати мубориза ба коррупсия дар ҷомеаи ҷаҳон, аз он ҷумла дар ҷумҳурии тоҷикистон муборизаи шадид барем ва барои пешрафти давлат, иқтисодиёти давлат ва сиёсати давлат хеле корҳои муҳимро баррасӣ намоем. гуфтам ба маврид аст ки дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза ба коррупсия баргузор гардид, аз ҷониби раёсати донишкадаи соҳибкорӣ сайёҳӣ ва хизмат видеофилми таблиғоти пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд ки оқибати даст задан ба амалҳои коррупсиониро инъикос менамуд ва бешак писанди ҳамагон гардид. баргузории чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама дар боло бурдани маърифати ҳуқуқии ҳар як шахс саҳм гузошта дар бедор намудани ҳисси худогоҳиву худшиносии ҷавонону наврасон саҳми арзанда мегузорад. идомаи ахбор бо мақсади тақвият бахшидани иқтидори истеҳсолӣ махсусан таъмини аҳолӣ бо гӯшти парҳезӣ ва тухм дар вилояти хатлон ба бунёди корхонаҳои паррандапарварӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда мешавад. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ба ин бахши соҳаи кишоварзӣ ки нақшаш дар таъмини амнияти озуқаворӣ назаррас аст диққати хос дода мешавад. гузориши Гулчеҳраи Саттор.
در ولایت ختلون با مقصد تقویت بخشیدن اقتدار استحصالی مخصوصا تأمین اهالی با گوشت پرهیزی و تخم به بنیاد و تأسیس کارخانه‌های پرنده پروری توجه خاص ظاهر کرده می شود. تدبیر مذکور باعث می گردد که بازار استعمالی با چنین محصولات دائما تأمین گردیده نرخ آن نیز به تنظیم درآورده شود. در همه بخش‌های خواجگیداری ولایت ختلون در مجموع 2,287,733 سر پرنده موجود است که از این شماره 743,028 سری آن در کارخانه‌های مخصوص پرنده پروری نگاه و بین کرده می شوند. نتیجه همین است که در مجموع در ولایت استحصال تخم به 22,504 دانه و گوشت پرهیزی به 11,997 تانه و 600 کیلوگرم رسانیده شده است. سرشمار پرنده در بخش اهالی باشد در ولایت مجموعاً بیش از 1,500,000 سر را تشکیل می دهد. با تشبث صاحبکاران و دستگیری دولت و حکومت مملکت 14 عدد کارخانه‌های پرنده پروری در ولایت فعالیت می‌نمایند. در ناحیه جلال‌الدین بلخی نیز به این بخش ساحه کشاورزی که نقشش در تأمین امنیت غذایی نظررس است دقت مخصوص ظاهر می‌گردد. همگی در ناحیه 141,270 سر پرنده موجود بوده، از این شماره 19,820 سر در خواجگی‌های جمعیتی پرورش کرده می‌شوند. کپاسیته استحصالی نوآباد که با پرورش مرغ مرجان مشغول می باشد، در حقیقت روز از طرف صاحبکاران از طرف خواجگی‌های دهقانان برنامه رشد پرنده پروری اوج یافته شده است. برای مردم ناحیه برای کشت پرهیزی از پرنده تامین می‌نماییم. از طرف خواجگیدار 300 مرغ مرجان و پرورش بودنه مشغول است. ما باور کامل داریم که در حقیقت به ساحه پرنده به 30,000 میرسونیم. در خواجگی‌های پرنده پروری ناحیه در برابر مرغ همچنین پرورش مرغ مرجان بدانه و مرغ سلطانی به اصطلاح سرکه نیز به راه مانده شده است. کوپراتیو استحصالی و تجارتی نوآباد در ناحیه جلال‌الدین بلخی به پرورش مرغ مرجان بدانه و مرغ سلطانی مشغول است. سهم این خواجگی در تامین اهالی با گوشت پرهیزی و تخم نظررس بوده در پرورش مرغ از اصول‌های معاصر و تجربه پیش قدم استفاده می نمایند. اعضایان کوپراتیو تجارتی و استحصالی نوآباد در ناحیه جلال‌الدین بلخی از پرورش مرغ مرجان و بدانه هم گوشت پرهیزی و هم تخم استحصال می کنند. از جمله برای غذاناک نمودن خوراک پرنده گندم را تا نیش زده سبزه برآوردنش در ظرف‌های مخصوص نگاه داشته، سپس با خوراک کنسنتراتی پرنده ها از جمله خوراک بدانه علاوه می نمایند که این عامل باعث زود وزن گرفتن بدانه ها گردیده، همچنین در سمت استحصال زیاد تخم نیز نقش نظررس دارد. یخامونی چورابینی مهمی اگراتکنیکی محسوب یافته. اهمیت این تدبیر در آن است که آب در بیخ درختان ذخیره شده، کسالی های خاک و هر گونه حشرات نابود می شوند. اینچنین شوری خاک کم شده، ساخت آن بهتر می شود و زمین خوبتر نم می کشد. گزارش خبرنگاران ما. ذخیره‌کنی نمی نیست کردن حشرات ضرررسان و کسالی‌ها، بلند برداشتن حاصلخیزی زمین و زمینه‌گذاری کردن برای گرفتن محصولات باصفت و دارای طعم لذیذ. این ماهیت اصلی یخامونی در میدان باغات میباشد. این بعد تجربه‌های چند ساله ضمن چورابینی علمی عملی هیئت آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به کشاورزان گفته شد. یخامونی یکی از چورابینی‌های پیشگیری کننده اگراتکنیکی به مقابل ضرررسان‌ها و کسالی‌ها، این یعنی نابود کردن منبع سیرایت، منبع زنبورها و باکتریاها، اینچنین نابود کردن دوره زمستان گذرانی حشرات ها می باشد. یخامونی از جمله چورابینی‌های مهم اگراتکنیکی در دوره زمستان به حساب می رود. از این لحاظ ضرور است که این عمل با نظر داشت تجربه درست اجرا کرده شود. باید تنه پایه درخت برجام کرده شده، اطراف پایه درخت برف نباشد. چون از تقریباً 15-20 سانتی متر از اطراف تنه درخت، از پای درخت باید بعد برف جمع کنیم. در حالی که با پای درخت زیست جمع کردن برف در شب‌های سردی که حرارت از -10-12 درجه پس میشود، پوست درخت سرما میزند که این علاقه به خشکاندن درخت آورده میرساند. عالمان آمدن طرز درست برای ماندن یخامونی را با ما پیشنهاد کردند. مقصد
дарахт дертар гул мекунад, чӣ ҳашароте бошад дар зери хок, дар зери решаи дарахт аст ва ё талаф меёбанд, аз боҳор мо ҳосили нағз ба даст меорем. чорабинии илмӣ амалии ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳи аграрии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хоҷагидорон гузаронида шуд. ҳамагон тавонистанд дар бораи моҳияти яххобмонӣ ба шаклдарории дарахтон, роҳҳои нигоҳубини чорво ва занбури асалу беталаф баровардани он маълумоти мукаммал пайдо намоянд. пеш аз барфро ҷамъ кардан ҳатман побилка накард. барои чӣ побилка накард? барои он побил кардан дар кор аст ки намии ҷамъкардии мо барф аст ё дигар борон аст дигар аст, нами ҷамъкарӣ ба зери дарахт ҷамъ шавад. агар мо побил накарда барфро ҷамъ кунем, барфҳои обшуда ёки дарахтҳои ҷамъшуда онҳо боз ба ҳама ҷойҳои худашон обшуда мераванд. бе амалигардонии ин ва дигар маҷмӯи чорабиниҳо афзунсозии муваффақиятҳо дар соҳаи кишоварзӣ ғайриимкон аст. ин тадбири муҳим барои амалишавии нақшаҳо ҷиҳати фаъолсозии нақши илми ватанӣ дар истеҳсолот мусоидат карда, кишоварзону олимон таҷрибаи амалӣ ва назариявии якдигарро барои пешрафти соҳаи кишоварзӣ истифода мекунанд. дар ноҳияҳои абдураҳмони ҷомӣ ва хуросони вилояти хатлон сокинон дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳот ба таври дастаҷамона ба тадбирҳои сабзкориву кабудизоркунӣ машғул гардида бо шинонидани ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ ҳиссаи муносиби худро дар тозагии муҳити атроф мегузоранд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ низ маъракаи нави ниҳолшинониву кабудизоркунӣ вусъат бахшида шуда, сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия ба ҳашар баромада бо шинонидани ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ машғул мегарданд. дар ҳамин доира сокинони ҷамоати деҳоти иттифоқ бо масъулияти баланди табиатдӯстӣ ба хотири сабзкориву хуррамгардонии маҳалли зисти худ тибқи маслиҳати мутахассисон дар мавзеъҳои муайян ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ шинониданд. ҳамчунин дар ин рӯз ба хотири ободии маҳалли зист таҳти унвони бо ҳам ватанро ободу зебо мегардонем аксияи ҳизбӣ гузаронида шуд, ки дар он масъулин ва кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон ширкат варзиданд. дар ин аксияи ҳизбӣ тамоми ҳизбиён, тамоми мардуми маҳаллаи правда баҳри ободиву сарсабз гардонидани маҳалли худ, ватани азизи мо камари ҳиммат бастанд. дар ин тадбири ободониву созандагӣ масъулини ноҳия низ ширкат намуда саҳми сокинони деҳаи правдаи ҷамоати деҳоти иттифоқро дар корҳои ободониву бунёдкорӣ боиси дастгирӣ арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки бо саҳми бевоситаи сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ дар ин деҳа баробари вусъати амалҳои сабзкорӣ, ҳамчунин дар доираи таҷлили ҷашни 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 3 километр роҳи мошингард сангфарш гардида, ҳамчунин мутобиқ ба талаботи замон сохтмони дарвозаи рамзии деҳа ва макони қабули меҳмонон идома дошта, кашидани хати оби нӯшокӣ, таъмири роҳҳои маҳалла ва дигар иқдомҳои созанда марбут ба беҳтаргардонии инфрасохтори маҳал анҷом дода шудааст ва чунин корҳои ободонӣ минбаъд низ идома дода мешавад. аҳли деҳа тасмим гирифтем ки имрӯз даромадгоҳи деҳаи худмон ободу зебо гардонем. 200 ниҳоли арчаи ороишӣ ки дар даромадгоҳи деҳа шинонида шуд дар нақша аст ки роҳи байни ноҳия ва деҳаро бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатманд асфалтпӯш кунем дар нақша аст. инчунин даромадгоҳи деҳаро бо дарвозаи зебо оро доданем. ҳамчунин дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъулини ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва меҳмонон якчанд нафар собиқадорони меҳнату пирони рӯзгордида ки бо кору пайкори худ дар рушду пешрафти ноҳия ва таълиму тарбияи насли ҷавону наврас саҳми арзанда гузоштаанд, аёдат намуда бо дастрас намудани як миқдор маводҳои ниёзи аввал хотирашонро болида гардониданд. вобаста ба мавсими мусоид дар ноҳияи хуросони вилояти хатлон тадбирҳои солимгардонии муҳити зист тавассути кабудизоркунӣ вусъат дода шуда, дар ин самт сокинон ба таври дастаҷамъона ҳиссагузорӣ менамоянд. тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сокинони касбу кори гуногун шуруъ аз назди манзилҳои зист, кӯчаву роҳравҳо, назди ташкилоту муассисаҳо, марказҳои фарҳангиву фароғатӣ амалҳои созандагиро анҷом медиҳанд.
дар ҷамоати деҳоти қизилқалъа сокинон бо тоза намудани шафати шоҳроҳи мошингарди душанбе бохтар панҷи поён назди идораи ҷамоат ва дигар кӯчаву маҳаллаҳо бо нарм кардани бехи дарахтону шинонидани ниҳолони нав ва гулу буттаҳо саҳми муносиби хешро дар иқдоми сабзкорӣ гузоштанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ бошад сокинон дар ду шафати шоҳроҳи мошингарди душанбе бохтар панҷи поён ниҳолони сояафкану ҳамеша сабз шинониданд ки ин тадбир бо таҷдиду навсозии шоҳроҳи мазкур созгор буда дар оянда ба тозагӣ ва сарсабзу хӯрам гардидани ин мавзеъ мусоидат менамояд. мо имрӯз тасмим гирифтем ки бо иштироки ҳамаи сокинон фаъолони ҷамоат дар шоҳрои бохтар душанбе мо ниҳолҳои ҳамеша сабз шинонида истодаем ки ин ҳашари умумиҷамъӣ дар ҳамаи деҳа рафта истодааст. дар идомаи маъракаи ниҳолшинониву кабудизоркунӣ сокинони ҷамоати деҳоти ҳилолии ноҳияи Хуросон дар баробари дигар амалҳои сабзкорӣ ҳамчунин ба таври дастаҷамъона канали обпартои шафати роҳро аз ҳар гуна алафҳои худрӯи нолозим тоза намуданд. дар ҷамоати деҳоти ғалаобод ки ба маркази ноҳия наздик мебошад кормандони касбу кори гуногун бахусус соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва фарҳанг дар тоза ва нарм кардани бехи дарахтони ороишии шафати роҳи мошингард машғул гардиданд. ҳамаи ташкилоти муассисаҳои ноҳияи Хуросон ба ҳашари дастаҷамъона баромада рӯзҳои шанбе якшанбе ва боз ҳам зебо гардондани ноҳия дар шафати шоҳрои Калон дар назди корхонаву муассисаҳо гулҳои ороишӣ ва инчунин ниҳолҳои сояафкан ва ҳамеша сабз шинонида истодаанд. ба иттилои масъулини соҳа ҷиҳати дастрас намудани ниҳолони сояафкану ороишӣ гулу буттаҳо ва дар ин замина иҷроиши нақшаи ниҳолшинониву кабудизоркунӣ заминаҳои мусоид фароҳам мебошад. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз ноҳияи Хуросон барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба оила ба зарурати таҳкими оила, бунёди муносибатҳои оилавӣ дар заминаи муҳаббату эҳтироми якдигар, кӯмаки мутақобила ва масъулияти ҳамаи аъзои оила асос меёбад. дар бахши сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандии шаҳри Истарафшан кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки пошхӯрии оилаҳоро пешгирӣ намоянд. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истарафшан. чанд рӯз аст ки дар толору маҷлисгоҳҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, корхонаҳои ташкилот, муассисаҳои маориф тандурустӣ, коллеҷу гимназияҳо ва литсею муассисаҳои таълимӣ тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 бо иқдоми шӯъбаи корбозонон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан таҳти шиори 16 рӯзи бехушонат با نام آیله به خشونت زیباست چاره‌بینی‌های مشورتی و فهماندهی دایر گردیده ایستاده است. در لیسه کسب تکنیکی شهر دایر نمودن همایش را تحت شعار 16 روز به خشونت با نام آیله به خشونت زیباست شعبه کاربازان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر عین مدعا دانسته است. در نزد زنان و دختران لیسه که با رمزهای لطیف چاره‌بینی آرا یافته بودند، مدیر شعبه کاربازان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، زنان صاحب تجربه و آموزگاران فعال از مقدس بودن عائله و عائله‌داری، حرمت احترام طرفین و تربیت نسل آینده‌ساز جمعیت با حرارت سخن رانده تحت محافظت دولت قرار داشتن عائله، عقد نکاح، مادر، پدر و کودک را در جمهوری تاجیکستان تاکید داشتند. از جانب تشبثکاران چاره‌بینی به اشتراکچیان ورقه‌های اطلاعاتی تقسیم کرده چند نوار از پهلوهای ناگشاده حیات عائلوی نمایش داده شد. در چاره‌بینی عاید این موضوع در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر دایر گردیده طبیبان آینده در روند صحبت گشاد و آشکارا همزمان از حیات بیخشونت عائله‌های جوان و جا آوردن حرمت احترام کلانسالان و آگاه بودن از پیشرفت اقتصادی اجتماعی وطن محبوب صحنه‌چه‌ها به نمایش گذاشته خاطر شرکت‌داران را ممنون گرداندند. در روزهای برگزاری چاره‌بینی 16 روز بیخشونت در همه جا میکروفون‌های آزاد گذاشته شده بود و زنان و دختران شهر و دهات از پیشرفت و مشکلات عائله آزادانه حرف زدند. مورد تاکید است که در راه اندازی چاره‌بینی‌های عمومی فرهنگی با اقدام شعبه کاربازان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استرافشان روی کار آمده، سهم مسئولین کمیته کاربازان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظر رسد. مزبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار.
шуруъ аз 1 декабр ҳар рӯзи шанбе ҳамчун рӯзи варзиш соати 7 дар саросари мамлакат машқҳои пагоҳи рӯзӣ гузаронида мешавад. ин иқдом бо мақсади таҳкими тарзи ҳаёти солим ва тарғибу ташвиқи оммавияти варзиш роҳандозӣ гардидааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи Обид. новобаста ба ҳавои сард имрӯз дар бисёр майдонҳои варзишӣ, марказҳои фарҳангӣ ва гулгаштҳои шаҳри Душанбе машқҳои пагоҳи рӯзӣ бо иштироки теъдоди зиёди ҷавонону наврасон баргузор гардид. дар майдони нишони давлатӣ ҷавонон аз ҷумла донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ бо мақсади ҳамроҳии ҷомеа омада ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ пардохтанд. дар баробари вусъат ёфтани намудҳои гуногуни варзиши ҷаҳонӣ дар кишвар аксаран намудҳои миллӣ ҳам ҷолоб мегарданд, ки моҳиро ҳангоми баргузории ҷашнҳои миллӣ ва саноҳаи муҳими таърихӣ мушоҳида менамоем. бешак варзиши миллӣ низ дар радифи варзишҳои муосир дар байни мардуми хусусони зиёд дошта барои густариши тарзи ҳаёти солим мусоидат менамояд. аз ин рӯ мо бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоем, ки оммавияти ҳама намудҳои варзишро таъмин созем. чӣ тавре ки таърих воҳӣ медиҳад, ниёгони мо боварӣ комил доштанд, ки ақли солим дар тани солим аст. тоҷикон аз давраҳои бостонӣ бозиҳои варзиши худро дошта ва онҳоро ҳамчун воситаи тарбияи ҷисмонӣ ва рӯҳӣ истифода мебурданд. дар осори мутафаккирони тоҷик инкишофи ҷисмонӣ яке аз сифатҳои асосии тандурустӣ ҳам солимии рӯҳ ва ҳам ҷавонмардӣ ҳисоб меёбад. дар ин бобат асосгузори адабиёти форси тоҷик абу абдуллои рӯдакӣ мефармояд: 4 чиз марди озодаро зи ғам наҷот бидиҳад: тани дурусту хӯи неку, номи неку хирад. абу али ибни сино дар китоби қонуни илми тиб ғояҳои одамдӯстиро инкишоф дода вазифаи варзишро дар мустаҳкам намудани сиҳати мардум дидааст. ӯ навистааст, ки агар ба машқҳои ҷисмонӣ пайваста машғул шавед, дар айни замон ба тамоми дигар талаботҳои тартиботи мӯътадил риоя намоед, барои истеъмоли доруҳое ки ҳангоми касалиҳои гуногун қабул мешаванд ягон эҳтиёҷе боқӣ намемонад. кайковус дар қобусномаи худ дар масъалаи тарбияи инсон варзишро яке аз воситаҳои асосӣ ҳисоб карда шоҳмотбозӣ, чавгонбозӣ, шиноварӣ дар айёми ҷавонӣ ва пирӣ барои саломатии инсон хело муфид ва зарур мебошад. варзиш ҳаракат аст, ҳаракат ин ҳаёт аст, гуфтааст абу али ибни сино. абулқосим фирдавсӣ дар шоҳномаи безаволи худ шавқи калондоштаи аҷдодони моро нисбат ба варзиш хело хуб нишон додааст. паҳлавонӣ, ҷавонмардӣ, шуҷоат, нозукӣ ва ҳусну таровати шамшербозиро моҳирона тасвир кардааст. ин намудҳои варзиш ҷавононро ба хотири тавоноии маънавию ҷисмонӣ аз овони хурдсолӣ барои иҷрои машқҳои гуногуни варзишӣ омода месохтанд, ки чунин анъанаи некинёгон то замони мо боқӣ мондааст. тарғибу ташвиқи варзиш барои насли ҷавон ҳамчун мактаби муҳими ҷаҳонфаҳмиву тарғиби арзишҳои олии инсонӣ аз қабили дӯстию бародарӣ, сулҳу озодӣ, эҳтиром ба халқу миллатҳои гуногун ва ҳамкории судманд байни халқу миллатҳо хидмат мекунад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.